নাম্বার কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছে, এই জয় সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য বা জয় সম্পর্কে আপনি এলাকার ভোটারদের কি বলতে চান? আমি ককবরাকে বলবো হামবাইনো রংনো মিডিয়া বাই রংনো आं पुला सिगां हामबायनाय चिनि बुबाग्रानि जायतंआ बाय जों पुर'पुरि सत्र'आव जों बातायलाय मांखा बातायलाय मानुन बिसिङाव अबनो चिनि पुला त्रिपुरासानि आঞ্চলিক गनि पार्टीनि चिन जय जों माने इतिहास तारपरे आनि वार्डनि बरंनो आं हामबायरिwo abo ani joya abo bubaग्रानि जय आनि वार्डनि लुकरंनि जय Getek semung jenin kami rogo tamu neng keplaingka ke tamunin kami rogo tamu neng wansuk tamu noyon khainani aurun ti tam sana जों ti ani lukurongni mane ani watni lukurok bai sikang asugoi lamong di drainong di tuyong di joto kisu chung sikang borok bai salai bobo sikang khlaina nangsung salai chung tarpore chung khlainai ke bubo karno te ngta mane neng na hamjang mong bai te tamne neng message bubagrana ta chung bubagrana belekhen hambai ma sudo angya joto chini tiprasa mane tripurabasi joton bubagrana hambai yaparo bubagrani bagoi chung tini ojoy mangkha tai ani joto tiprasa rongno bang koyu ahekenu chung thancha khai kam khailene uloni thinang bidan sabha bu chung ahekenu chung joy khainai tam bisik bud mane keplaingka ang 200 bud mane keplaingka 200 bud mane koi nomor ward neng 3 number ambasa purosabha ni 200 bud mane keplaingka hambai